kumkikun kicome danginara tan pentulunnya kesilantan rekam kecome kum KJP Synod Mihngi kerku pemerhati dan kepo dikubur paro kecil kecome kebetim motorisia kebami nami jarap lain bagi por pa bagi yen batme batlong filosofi kecome atau kebakut. Hai bagi tinggi kepada yang naik di Yesus Kristus. Tinggi lagi mana pun itu. Lalu dia selok pun singkuh. Ini som kabar ini yang lupa. Yang kabar baru kita mesti berada keleng seperti. Nah, bukan dapat hal kita. Yang Indonesia, jangan membaca mutra. Yang Indonesia, jangan membaca mutra. Why hallelujah, why hallelujah. Why hallelujah, why hallelujah, jangan membaca mutra. Why hallelujah, why hallelujah, why hallelujah, jangan membaca mutra. Why baca hasil, why baca hasil, why baca hasil, jangan membaca mutra. Why hallelujah, why hallelujah, why hallelujah, jangan membaca mutra. Kublai hibon yepi ki para samla ki bal ai ki jing wai penrem sim bangin nang ya saprang haga jing ya sakrilang haga ni ka jamin
Kawan tuai ngin bulan ke art lagi benta naga kecing jong play. Ka benta ka banang kong kalong naga gospel yonis khat nyau kalanong. Ka te khot ka bar kawei ki bang kum ne. Babaro kinyalong shitali kumame kokpa hanga ngaru hame bakiru kinyalong shitali hangi bagata kaperthai kanyok nge balapha mame yenga kabenta kabar kalong nagashiti pol shaginong kolosai kalanong kabalai kadkhot Kaba Khad-Ar haduk khat sao ki kintin bong kum nem namar kata kum kibala jet kiba khot bat bai e jong blai to phinia kup ya ka do not ka jing snow snai ka jing sbon ka jing snow rit ka jing jam not ka jing yai sha slam daga ba yai sha paralok badag ba ya ma paralok ladau no unu udon ka jing mudui yano kum bau trai lama yepi kum taru tule mapim. The Bible passage for this time is taken from the Gospel according to St. John chapter 17 verse 21. The word says, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. And the second part is taken according to the epistle of St. Paul to the Colossians, chapter 3, verse 12 to 14. The word says, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any person have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do you. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Moderator siya abang duway daga English na don ki bomlang ngai don hang ni kana long jik mantoy ya baro tingi tuwa. Almighty God, we come here to praise and bow down in your holy name for your guidance right from the very beginning of this synod meeting until this time. And we hope that you will be continue to be with us tomorrow the whole day, so that whatever we are going to do will be for your glory and a successful one. And in the meantime, as we worship you, may you continue to shape, mold us, and fill us with your Holy Spirit, O Lord, so that the world may see Christ through our life. And in the meantime also, continue to bind us in the spirit of oneness, in love and in truth, O God, so that the world may know that we are really your people who are binded in Christ, Jesus Christ. O Lord, at this time, we also pray for the program that we are going to do, and especially for the speaker. May you continue to speak through him, so that whatever words come out from his mouth will be a channel of blessing for the congregation as a whole, O Lord. We pray and pray in your name, and we hope that you will be our guide in the years and days to come as the synod, so that we may continue to move from strength to strength. Hear our humble prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Tangin yos ngau yaka jing yaka history jong kani ka prestri sobha. Reverend Moderator, Ginong Kitkam Kitkot, Balit Delegates Jong Khasi Jaintia Presbyterian Synod Mihngi. Nga ai kublai yupi haka keteng utrai Jesus Christ ubalong unong penem jongi. Haka bapai shaka history
jong ka sangpung Presbyterian ka benongkong idai ban ai ka jingu bat ka jingro yau blai na margi kam ki bakrau ki bolale klem atatin ka Presbyterian ka layai long baru yeshibun kilenti ke ba bat kelain kuru bat koram kat hidup menta ba kalakot syaka prapo ars nem karta haka por ka bakum gani nongkong ngimla klem de ken mau ya kidin jat jong kilong shua ki balong ki shotshan ka jingit jong ka balang na du usnem shejar praspa san posau hakaba ka jing tray mission da ki missionary be jongi nari wales kilas dang tikina hajwai lungba kani ka mission center ka gospel kala yorung hasangpung bat kiwe de ki shnang hapo ki pot ka sangpung Presbyterian hakata ko por utumen basan don uwei na ki so nongkong jong katung jingtrai hasangpung ulalai shajuai bani gendu bat Reverend David M. Sykes bat kerpat bo un play school hasangpung kumta la play yakane ka school hakas nem shijar praspa antriposan bat kane ka school ka lalong galat ya u Thomas Jones baar bat kiwei banyalap ya go gospel hakane ka dong haka bakum kani ka jaka ka kamu kundat kala sai so shibon haka snem shijar praspa andripondru layo ban pediang balang kha saungut ba layo ru ban thung balang nongkong hasangpung nadu kata ko por ka sangpung kalalong kawei na mission center Jaintia bat missionary kelawan ban syong bansa bat banyalap ya gospel hadu usnem sijar khandais pa andripo ar uroren HR James ulolong missionary ubakhadu nakine kahimau blai kalanang roy hakleng kithan Jaintia kumta house nem sijar praspa khandai posan kalayo yala ka jang ka Presbyterian tat hadu usnem sijar khandai spa life ho ladan tang kawei ka Presbyterian Jaintia henrai house nem sijar khandai spa life hawei la phia yaka haki arteli ka Presbyterian juai bat ka Presbyterian sangpung yaka sangpung Presbyterian lathung ha ka jingseng Presbyterian ka balong ha ka san hadu hnriu benai February house name sijar khandai spa life ho ar ha ka balang sangpung ka bakentup yak hnriu tuli ki sub district kita kilong ka benangkong ka sangpung ka bar ka menso ka balai ka sutunga basau saipung basan narpu bat nartiang sub district kibalang keladan nyau peu kendai ki pastor sangut ki evangelist arngut ki temen basan nyau peu kendai ngut ka jingbun briu kalong riu hajar praspa prangut ki riu khat ki don ar hajar saus pa nyau peu sangut hakas nem shijar kendai pa san peu kendai ka sangpung Presbyterian kala kentup yakini ki sub district hapo jangka ka benangkong ka sangpung ka baar ka rambai ka balai ka sutunga ka mokyo san menso nriu saipung new narpo bat kermi
Kibalang keladan kendai pau santali ki pastor keladan riungut. Kitimen basan shispa kan riungut. Evangelist away bat ka jingbon briu kalong silak lais angkat lai hajar lais shispa andriu. Kiriru khat kidan san hajar pras pa anyo. Kumta haka snem syajar kendas pa andriu pau. Larai ban pia no yaka haki arteli ki presbyteri. Bat kita kilong ka sangpung presbyteri bat kasutunga presbyteri. Latung yakini baro ar haka joint presbyteri ka balong haka balang sutunga haka tarik arposau hado arposan September syajar kendas pa andriu pau. How no do snem ka KJP Synod kala Shimno ya ka sub-district kermi bat lapunya so eka sya ka mikir presbytery. Kumta ka presbytery kala kentup ya ki southly ki sub-district ka benangkong ka sangpung ka baar ka menso balai ka mokayau. Basau kerembai bat ka jingbun briu kalong hendriu hajar nyos pak kendai pau kendai ngon. Ha ka jingseng presbytery ka balalong ha ka balang mokayau. Haki tarik arpau hado arpau ar Februari syajar kendas pa prapawai larai ban syak yaki samla bakin pendlong la kajong kajing sang presbytery. Habaro sikata kajing sang presbytery la pendlong arsin haka sisnem. Henry haka jing sang presbytery kabalong haka balang dikya. Haki tarik arpau san hado arpau Februari syajar kendas pa apropolai larai ban pendam no ya kejingseng presbyteri liur bat boon penlong no tang kawei kejingseng presbyteri hakasisnem kata kalong kejingseng presbyteri telang bahkan long hau benai Februari man lausnem ke presbyteri kalenang he nang yar hakiliang borok kumta ke Biteri kebalalong haka balang yap mala haki terik nyau haduk kendai Februari syajar kendas pa prapun riu galarai ban piak biang ya ka sangpung presbyteri haki arteli ki presbyteri ka sangpung presbyteri bat rembai presbyteri kumta ya ka sangpung presbyteri latung haka khasau terik ume syajar kendas pa prapukundai Kaba kentup ya ki santeli ki sub-district. Ka sangpung, ka sub-district menso, balai mokayau, ka barato, bat yuksi. Bat ka jingdon briu, barok kelong, kasau hajar nyos pa san pok arngut. Kiri rukat san hajar saus pa kat sangut. Pastor laingut, professor sangut, bat iwe i continuing pastor. Kiyeng kistan kidan kumba ar hajan ruspa ar pulai teli. Hakas nem syajar kendas pak kendai pulai ke presbyteri kelas dang bansna. Ya ke yeng presbyteri hasangpung kum ke headquarter bat lepli ya ke haka ar pawai trik ujonori senem syajar kendas pak kendai panriu dai Reverend W. Suchiang moderator KJP Synod. Haka jingsang presbyteri kebalalong haka nriu hadu pra Februari arhajar saw haka balang menso larai ban rakhi ya ka jingdap new pusan snem jong ka presbyteri bat layok ban penlong ya ka ne ka jing rakhi haka balang wang wopung haki tarik khasan hadu khat pra Februari arhajar new ka presbyteri kalanang roy ha kecing bon briu bat hakikam jing sekri kalanang bun kat hadu bah ha kecing sang presbyteri kebalalong ha salai
haki tarik khatwei haduk khatlai Februari arhajar khatwei la rai ban penkha ya komo kayau Presbytery bat kumta la thung yaka da ka Synod haka lai phawei turik Julai arhajar khatwei ka Presbytery ka la yoru ban rakhi ya ka jingdap shis ba sin ka jing penlong jingseng Presbytery haka haki tarik khatsan haduk khatnyau Februari arhajar khatlai haka balang musnyang lawan mikmat haka tei ka jing rakhi dai kirang ba nongelam jong ka Presbytery sutunga rembai bat Presbytery mokayau ka sangpung Presbytery haduk menta ka dah nyau teli ki district live ho nyau teli ki balang bat ka jingdon briu borok kelang arpo lai hajar sanspa sau phawei kiriu tu khat ki don shipo hajar sau spa san pho khandai man khandai pho san sorry bat ki yeng Kristan ki don sau hajar shispa arphon riu hieng kadon khat sangut ki pastor khandai ki pastor ki ordained pastor uwei retired pastor sangut ki professor but she's pa lai pho prangut ki teman besan ka sangpung Presbytery haduk menta kalayo ban penlong yat ki lai tuli ki jing seng Synod kata klem da kedoshu ya ki jing seng Synod balapdiang hakite ki lai tuli ki Presbytery balapenkha bat kita kilong haka balang sangpung haka snem siajar khandai spa nyau phosau haka balang wopung hak usnem arhajar sao bat haka balang menso arhajar khatsau Reverend Moderator kene kadai ka history lengkot jong ka sangpung Presbytery to blai unang yalam yang ikom ka Synod haka singki por ke barangwan yu blai long ka buram ki kambulale lukhun ulapha yangi bu i u aila ka jingim ka kuna usiu ka khurdop beneng upli bakin rung kibriu amen Ciao.
Bên bên các thị trong mi kaya la mi lim tu indo mi don renka shisha hấp trên rịch la jing ma la no ngân boy shari kanan la no ngân yo ban boy shata Jerusalem, Kaba Khad-Ar, Sim trong la cả nô cả tra ba lần quay trở tay sheri la kre utra ngàn nhớ trong mắt u chừng đông khen qua haka takari kaba pella ngàn show hang tai hari Jerusalem, Kaba Khad-Ar, Ngalatik na mula jingin ban boy shata na don tekani mapen kweyana Try shamin ngipa Jerusalem, Naga bental jong pi ki kwayar berar. Penjerong rumlak ngalengkot pan ai ke jing kublai ke badatap purabha. Ndadai balong menyesangi no kren subjek parwai pi. Arlai kentah te subjek rumlong du. Te kublai sibon. Yang trai ulong nong ap lang brot. Ngenom kerdo. Ki bayat bat u dalai lai ki namat ya ke jing kerdo. Ki lenti hang dia pertai ki bon. Dai pin bot ya ke din jat jong jisu. Pin syam tang ke jing sok bat ke jing bom kerdo. Pi na ke balang lum snong pi ang nut anon poi seri kanan. Wat ya pek keri kanan ke badon setai kam don su. Ang nut ba pin yo ya kata keri kanan beneng. Bat kum no pin yo. Yai ne adu kabakot. Pendon burom yo blai di kijing ruai. Namar hang te
bom tip rwai tu ladu chate tang ki jing rwai don su ki wei pat sau dong in rwai ro yaus em jong kis em badu trai jong ki trai blei un kerku ngala kwa pek ban yeng ro yo cha kren no klem yo I pi rwai te mlele dam yo iru kasur batyang kala long ka jingknya ai ngu thang khmat jong play un pediang ya ka jing pendon buram ka jong pi baro ar ya u da kini ki jing rwai wasngohun mesem dia kini ka por ngin yo saya ke subject kumbala bu hakani ke program to yaine haka jinglong kawei isngok men sibun ba kumbala bu yau syakri jong play don kan no ka jing penwit ka jing penthot bat in yang ban sim ya kan ka benta deswa bengi ngin yo sngo kan ka subject lang ba stor jeleng do to ngin ya so lang ka jing rwai chispa life on nhau Moderator, kinongkit kam barok jong ke Synod, ki pastor ke bolong ki kepa, inmen ke jonga, ki temen mesan barok, ki dekat ke delegates jong ke Synod barok, ngayang ke ni kepor.